esinye isifundo engikhumbula kahle ukuthi okay mhlawumbe ke ngithi kunale doctrine yo spiritual father ebandleni lika Kristu kakhulukazi ngapha kwaMzimba yangena asiyazi thina leyo nto leka spiritual father asiyazi sazi nje ukuthi umuntu uba umzalwane ngoba lento ka spiritual ayinayo inkinga yona inkinga edalayo ukuthi nganzi wathi ngu-spiritual father sami ilafuna ngidle ngikudle uzophele njani ekhaya ngikudla ngegama elithi ngiyakusala I'm your spiritual father awuyena spiritual father sami awuyena umsane yami mawunganikeli kimi awuyena isane yami mawungagoqi kimi so into zabantu lezo ke saseyintweni zabo mawufuna la ebandleni nje ayisebenzele umuntu emukela uJesu simkhomba kuJesu wonke umuntu lapha kuyakhonza ashuthi lapha ukuthi mhlawumbe nje hayi into zakho zilapha kimi angeke uqaqeke izinto zakho ngakukhulekelanga hayi mina ngazi ukuthi bakuthatha apha abantu lokho umuntu oqaqa izinto uJesu sonke masishunyayo siza kuJesu azikho izinto uNkulunkulu zomuntu ayibeka kumuntu it's a mistake enkulu efika iqale ukunje phela uyamhlonipha umuntu noma umuntu omdala iBhayibheli lonjalo inhlonipho sihamba phambili ebandleni kodwa umhloniphi ukuthi uyakuzala uhlonipha ukuthi umuntu omdala uhlonipha ukuthi umuntu kaNkulunkulu uhlonipha ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo lokho uyamhlonipha umuntu kodwa akekho umuntu ofika aboshwe athithi baliswa ukuthi uzalwa yimina mina nje baningaba abantu mina ngabe nginenqwaba yabantu abathi spiritual father ngoba most abantu abaningi kakhulu abakhona lapha mina ngizela abantu abaningi too much but angiqamanga ngoba angaze ngibhayinde abantu akaze ngifaka abantu phansi wami umuntu uma ngishumayela ngimiyeka uKristu oweshume ke